Debe dunjagi ninsum ki ringla sinzi Joe Biden Europe la pene zaragi lenzo la shuba thume namba kelen thamji shaba so mangbona yugyang gorgyo thi na ni zo khongki sinzi Putin kola tsikang guchebe kamyo tenenga cha yobje. For God's sake. Kunjo gone miti wangcha sune mutine neta meri. Sadawe nyin Washington na chilo na backup kusha Biden ki kamyo thela yuwatang megya thedar sungo be gulon session na yobje. I'm not walking anything back. Nge tsikang khanya chiden chegemen tenda ngomani nge tishene sangju dogro donggen Putin ki chedanda che shabala khondro namju temba yen kongi duksu khona chene yugurengi chugu gya jangab susamla kange che yore nge nami soda tukje chene chilo chesam yen yine nge seshe che goba shigla kap tudu yinare tate yinare nge siju yuwa chimba shegeme sangju dogro dongken la khondro namju tsawa te temba yen tel nge gongse shugumen I make no apologies for it. Wenga nedu yeshibe teni Amerike gendela kamu nyenka chenla zidu. Confirming some of the worst suspicions. Dini Amerike geji chepsi na ngoma khari chendo yoba shengi thoba chimbu yobati tenge cheba cha yore. Zamlinki gegab kha gi thela yalen lotang la tena kamu ther shengi gabu cheme bre. Europe tuncho gi gegab kha gi Amerike losap chero tongshi kamu nangju meba tha nang godun meba she yu. Tende yindu ta mileba shila kamu te nyimata dunja mangbor lengshi chagre samgi yu. Sinzi Biden ki Poland na Ukraine ki capture wa thune semgu thene kamu nangbale sinzi Putin ki siwan chikdu yuwa tongkyur nyeda ta meji nenju na yobre. It was expressing Nyen ko wanja sune neta mebare sedu khondro namju temba zam yen kirangi shebatar midduba chu lega dukja mutu du chegyu mebre wenga tesidu namba chiri gone Putin pyu shize siju la yuwa chimbe thenda mere Amerike keletene kanki urusu chepsi la thonanan ken yeshiba Leon Aaron ki tadecher Putin ki kamyo tenda name tongsi bare Putin is a big boy. Remember, he had been called a murderer. Putin ne mi chembure nganzu chansu chena kapchi la koran la misenken la bare inaya thi je la khonzu phenzu zumdan te ne lakbatang bare chedu gyang rimbu la kamyo thi nu ge gi mare samgi hyo yang khong gi kamyo thi je gi re samna tender mare khong gi thi je gi mare Tadung kongi jela yana tsik yana siju to ne Biden la len lo yu yinba tenke re wenga tadechar te khoja sumere yeshiba Aaron ki taji dawani chimbe duksub jengi zonyo ti khajo Putin ki gyuwa tongto khabu mare sedu But for now, it's not a disaster. Kasa arichisi tungji Blinken ki urusu yi kanyo sene shidi tungju samlo ngoma meba tongi yö songdu. I've not seen anything that suggests. Shiwe chömö de nuba tungju yöbe kacho la drowa tongi mendo la ngone urusu cho ne shidi tungju samlo yöbe danseng ye tongmason wenga kisi yugu rengi tendashi yöba jugdom gyabna te yabu re la nganzu ter gyabgyo che yen. Sadawe nyen urusu gyayon nyenting kangi jindasumbe tse juruni lojo tongge Mario Pola urusu bomgi torgo dambe luga kangi nanglo kanda chaba ten yobre. Ter nyenyo chegengi shiwe mesegi kambe tola tarjikabu da yoba mase namne tong dewe chedu saten la urusu ge na tugu sewe yigagabu chenpuchi yobre. Torgo ti na missumgya zam se yoba yuguren shungi tsoba che yobre. Anita Powell ki dambe nezu pabgyuda nyenru shuken sunamyan zom yen.